molim da zauzmete svoja mjesta, pa ćemo krenuti sa ovim zlatnim blokom, zadnja 3 predavanja. Prva tema je generacija Z i opstanak dobrovoljnog vatrogastva. Kolega Stjepan Kovaček. Hvala lijepa. Pozdrav svim okupljenima. Prvo bi možda početi ovo predavanje sa pravki srčan pozdrav Severnija Hrvaške. S obzirom da ima puno slovenskih kolega koji također postavljam da je ova tema, koliko sam često na liniji sa kolegama iz susjedne Slovenije, aktualna, što pratim nekakve trendove, noviteta, možemo reći, ili aktualnosti, i svega na onom zapadu famoznom, koji se često spominje u raznim sferama. Ovo je i dalje posljednjih godina i pokušavam svake godine pripremiti nekakvu temu koja je možda catchy u ovom momentu trendi ili koja bi možda malo potaknuti na određeno razmišljanje. Te 2 godine sam imao temu vezanu uz civilnu obranu, nešto što je postalo itekako aktualno s ovim, nažalost, ratom i agresijom Rusije na Ukrajinu. Prošle godine smo govorili o AI u vatrogastvu, danas bi mogli posljednji konkretno napraviti riječ o AI u vatrogastvu po raznim temama, a ovo će možda neko reći po naslovu generacije Z itd. Je clickbait, kako novinari vole danas raditi, interesantna tema, možda malo navildan naziv, pa da ljudi zagrizu da može dođe koji više na predavanje. Međutim, nije ovo ništa navildan, znači reći da možda posljednje vrijeme da se malo zbiljnije pozanimamo ovom temom, ukoliko želimo da ovakvi stručni skupovi stalno imaju tih 400-500, da može jednog dana 1000, sudionika, jer definitivno što situacije da određenoj prekretnici u ovom 150, 140, 170 godišnjem životu dobrog vatrogastva, jer ako se ovime nećemo zanimati, teško će mi doći do brojke nekakvih 200 godina dobrog vatrogastva, da se stvari mijenjaju ne iz godine u godinu, nego iz dana u dan, upravo u smislu toga kako današnja generacija ili generacija Z, kako često u medijima čujemo, percipira sebe u današnjem svijetu i percipira sebe u dobrom vatrogastvu. Ne želi biti dio te priče nakon te duge tradicije, nakon 5-6 generacija svojih djedova, pradjedova, koji su bili članovi DVD-ova, da li oni vide sebe i možda sljedećeg, sina, unuka, kao nekakvog člana DVD-a, pa da ne bude 4. ili 5. generacija vatrogasaca u familiji poput mene, da li će moji sinovi, možda unuci jednog dana biti isto tako članovi DVD-a meni, iskreno nije svejedno. I zato bi bilo mi drago da ovoj temi se razgovara možda više još u hrvatskom vatrogastvu i generalnom vatrogastvu u onim zemljama koje ga temelje zapravo kao šire sustav civilne zaštite na dobrom uključivanju u vatrogasne strukture. Sadržaj predavanja, čisto kratko, nekih 20 slajdova, ima nešto i više slikica, pa ćemo to proći. Nadam se da ćete možda nešto naučiti danas konkretnoga iz ovog predavanja, prije svega tko ste, što ste vi. Da ste vi tamo nekakvi baby boomeri, ili generacija X ili generacija Z, pa da vidimo koga zapravo vidimo danas na predavanju i da znate doma reći, ja sam inače ona generacija Z ili onaj nekakav već kojeg je vrijeme prišišao odavno. Prije svega, ako se krenemo na vatrogastvo, ovo dobrovoljno, kako u naslovu piše, prije svega govorimo o jednoj tradiciji koju svi imamo, koju svi poznamo i koja kao takva je dio naslova odbačene u zemljama kojima mi ništa ni pripadamo. To svi dobro znamo, međutim danas više ne govorimo o problemima, to nije popularno, danas govorimo o izazovima. Dakle, imamo globalne izazove, globalne promjene i koji iziskuju što? Ono u čemu su vatrogasci u cijelom svijetu najbolji, a to su prilagodbe, adaptacije na nekakve nove čimbenike. Dakle, kako se adaptiramo na bilo što? Prvo moramo to razumjeti, analizirati da znamo što se uopće događa. Upravo u ovom kontekstu je važno po meni današnje predavanje ili možda ova tema, kako bi shvatili da moramo stati na loptu i analizirati u kojem momentu je trenutno naše vatrogastvo, pogotovo dobro vatrogastvo, i što i kako dalje. Na zadnjem ili penzernim slajdu ćemo imati konkretne smjernice do kojih sam došao prekjučer na večer, nakon što sam već poslao ovu prezentaciju, pa sam onda jučer morao malo koristiti prezentaciju jer sam prekjučer imao vrlo ozbiljan sastanak, nije to sastanak, imao sam raspravu sa svojim sinovima u pivu, znači jedan ima 20 godina, drugi 19, i onda su oni meni otvorili oči oko toga dodatno što i kako oni gledaju na vatrogastvo. Jedan od njih je jedan od glavnih operativaca već u DVD-u, a drugi ne želi čuti za vatrogastvo. Super, 2 svijeta. Opet pa čuješ jednu i drugu priču. Kako oni principiraju uopće sebe u tom filmu. Tako sam ga malo promijenio iz kraja prezentacije i možda nekakve smjernice ili razmišljanja koja po meni bi trebala biti ključna u ovom pogledu. Sad koja je od vas
u kojoj kategoriji. Da li ste vi nekakvi baby boomeri, mislim da tu ima još nekoliko samo. To ne znači da sad idete još raditi djecu kad dođete doma, da ste zato baby boomeri, nego imate određene karakteristike. Prije svega, vezani ste u tradiciju, ja ću reći kratko lokal patriote. Danas to, takva priča ne pali kod mladih. Više ih ne zanima u kojoj ulici žive, kako se zove šikara, koje su se oni nekad igraju ili se igraju sa svojim kolegama, kolegicama. Toga ne postoji, mi smo vezani za svoju sredinu. Ta generacija još ima taj feeling. Mi smo iz tog sela, iz tog grada, mi to ne prekladamo. Kad čujem za moje selo ili grad, bilo gdje mediju, suze mi odmah idu. To kod mladih više ne pali. Generacija X, mislim da ima dobar dio iz te generacije ovdje. Znači gdje zapravo još imamo situaciju da kad imamo izborne skupštine u DVD-ovima, još se nađe dosta ljudi iz te generacije koji na kraju da li su nagovoreni od nekog drugog ili čak sami imaju određenih ambicija, pa kažu, ma dođe budem ja predsjednik, zapovjednik, tajnik DVD-a, i ću preuzeti, ne znam, mentora, zato se mladeži. Ovo je već treći problem. Tu više ne je to tako. To su i malo, sad već mlađe generacije, ima tu jedan dio iz te generacije, evo, tu već ćete teško naći nekoga da se gura, dakle da dvije ruke diže u zrak, kad je tamo nekakva ona predizborna sjednica u DVD-u, i da će sad tu željeti biti odmah zapovjednik, pa makar je bio, ne znam, 3 generacije prije njegov otac, pa djed, pa pradjed, svi zapovjednici u DVD-u, onda je došlo do tog sadašnjeg milenijalca koji zapravo će rađe otići na pivu, otvoriti pivu i 3 dana čakulati ili raspraviti sa svojim kolegama o vatrogastvu, ali neće uzeti nekakvu funkciju. Gleda drugačije malo sebe. I onda generacija Z, kod njih može ključno ovo što piše dolje. Dakle, oni znaju sve digitalno. Oni će okrenuti svijet tipkavići u 3 minute, međutim, rekli da napišu adresu na kuvertu, nekako klasično da odnesu na poštu i bacu Samušić, ljudno će razgledati kaj to je svoj to stoljeća. A i tekako je još aktualno. Mi smo nekad učili topografiju u vatrogastvu. Mislim, to je njima čudan pojam, jer imaš mobitel, imaš GPS, imaš Google ovo, Google ono. Sad, kad nestane interneta, nestane struje, a koje su potrebne, nekako ćemo se snaći, ipak smo vatrogasci, tako ne razmišljaju. Dakle, ima razlike među tim generacijama, malo ćemo sad proći po tim generacijama i doći onda do ove aktualne ili one koja sad bi trebalo ako već i ne nosi danas vatrogastvo, i pogledati kako njima mi zapravo da pomognemo. Da oni zalaupaju se dalje i da ne dođe do velikog breaka i da tamo za 20-30 godina ko je napisao monografiju u nekom DVD-u super, imamo barem zapisano što se događa u zadnjih 100-150 godina, ko nije, ko je Vuk Magare. Što je bilo, bilo je. To su bila lijepa vremena, nažalost nigdje nije zapisano, nikad nije napravio nekakav video klip i to ćemo se možda sjećati. Dobro. Baby boomeri. Više manje smo već pojasnili u nekakvom startu. Dakle, lokal patriote, oni su još vezani za svoju sredinu i emocionalno prije svega predani su nekakvim idejama koje su vezane za svoju zajednicu gdje žive, gdje rade. Vole ono prokušano, konvencionalno. 3 put će razmisliti ili 5 puta ili čak nakon toga ponovno reći nisam baš za nekakve promjene, da li baš moramo se mijenjati, pa nisu ni drugi, nećemo ni mi. Znanje i iskustvo broj 1. Dakle, oni misle, čak recimo, imate godišnju skupštinu, ne ide, niko se ne želi javiti, javlja se jedan koji ima 17 godina i još nema pojma kako se zove, kamo da nešto zna o vatrogastvu i on će reći, ma budem ja. Jer je moj povelj onaj, ne znam, rekao da to dobro. Onda ovo iz ume generacije će reći, ne, to nije dobro, dakle, nemojte biti smiješni. Ako predsjednik nema bar 50 godina, nema šanse, on ne zna voditi, ne znaš si obrisati. Nos i tako dalje. Dakle, tradicija više manje. Žele biti mentori, ali ne zna biti mentori mladima, jer ih ne razumiju. Otvoreno načelo, nek se niko ne ljuti, ali moje razmišljanje je tako. U prirodi, kako oni danas više manje izgledaju, nisam našao nažalost slika puno s vatrogascima, kada je nađe gdje su samo ta generacija, možda neki vatrogasni veterani da sam poslikao, pa sam uzeo neku sliku koja je prva došla na Google. Idemo do generacije X, koji između ostalog ja pripadam, pa da li to je to? Svi mi imamo malo plusa minusa, ali mislim da ovim dijelom je pogođeno ono što sam našao, da smo više manje najbolji improvizatori. Barem već mi nekakva naša generacija, ako i malo pratimo trendove, 2 svijeta, onu tradiciju, 2 moderne vremena gdje sve se zapravo temelje na IT tehnologije nekakvoj. Noviteti i inovacije pratimo ih, za razliku od onih generacija prije, pratimo ih, shvaćamo da moramo pratiti, međutim, to se događa, nismo spremni baš za dnevne promjene. Ne bi baš to mijenjali svaki dan. Ako smo se nešto postavili, a dugo smo se kao borili za to, onda ne baš puno mijenjati.
volimo samostalno donošenje odluka. To je razlika recimo ove generacije nakon toga, koji za sve rade brainstorming. Mi još smo spremni preuzeti odgovornost i odraditi posao kako spada, pogotovo to proglasu se teško, pogotovo u operativi traži. I onda dolazimo do tih liderskih nekakvih pozicija. Koje su to nekakve poznate osobe iz cijelog svijeta koje svi dobro poznajemo, evo nabacimo nekoliko njih na slajdove, to su ljudi koji su kroz te generacije, koji su činili, ajmo reći, naše vrijeme kad smo mi odrastali i bili dobrim dijelom nekakvi naši ideali. I onda dolaze milenijalci, pogledajte gore desno, njihova pilatica. Manje radi, bolje živi. Mi smo svjesni toga, nas su učili, moju generaciju da moraš raditi, moraš biti predan, moraš dati sve sebe, pa onda ti se posreći imaš dobrog strica kakve je u Hrvatskoj, onda će biti malo lakše. Međutim, ovi ne. Kakav rad, kako zasukati rukave, mislim, glupost. Ako je moguće naći neku zabilaznu ovakvu tanju lijevo i desno, odmah daš, spustiš u treću i gas, ne? I to je to, a prešišaš one druge. S druge strane, oni znaju kako napraviti to prešišati lijevo i desno, jer su visoko obrazovani, a oni su načitani po domaćih rečeno, i oni, njihova pitanja why ili zašto je ono što nam ide na jedra, ne? Znači, kad mi nešto donesemo neku odluku, kad se zna da DVD ide u ovom smjeru, onda ta generacija još tri put pita pošto zbog čega, pa ko je to donio tu odluku, zbog čega je to dobro, i onda ima komentar na to. Dakle, to je ono što nam baš često i ne paše, međutim, to je njihov mindset, kako velimo po domaći, ne? Znači, to su njihove glavi, njihovim klitorima vrti, vole informacije i žele znati da sve što se događa temelje o nekom pravom, nekakvom temelju. Dakle, žele jasne ciljeve i oni već nisu toliko individualci, lideri nekakvi, nego prije svega kao skupina funkcionira, dakle žele timski rad. I ako već nisu na nekakvoj poziciji, upravo zbog onog što sve propitkuju, žele ipak biti uvjetno poznati. Dakle, ako već nisu bili pozvani nekakvu sjednicu gdje su u DVD-u, nekakvi upravni odbor stanovništva, gdje se nešto donosila nekakva odluka, oni žele znati dobro, a zbog čega to tako i ko je donio nekakvu takvu odluku. Dakle, žele biti informirani. Ne samo da dobiju servirano, moraš tak i tak. Mi smo kao poluvojna organizacija, to tako mora biti. Ne, kod njih moraš malo plesati cici mici. Ko dečko oko mlade djevojke, naravno. Bez toga, ništa. Kako oni gledaju, tu već vidimo jedna slikica tipična. Svi happy, svi nekakvi selfie, i to je već malo drugačiji pristup nego mi, tradicionalisti, možemo tako reći. I onda dolaze ovi digitalci, takvi su moja dva dela doma, 19 i 20 godina, puno sam radio i kao mentor vatrogasne mladeži, pa prošli su mi takvi mnogi kroz moje ruke i tamo su hvala Bogu neki i viši jači od mene. Oni ne znaju ništa bez struje, oni su bez interneta i bez mobitela. Dakle, to njih bez toga ne postoji. Dakle, oni su odrasli u digitalnom okruženju, oni ne znaju kako sve stvari funkcioniraju. Kad bi recimo nestalo struje i 2 dana trajale baterije u bazi stanicama od GPS sustava, nakon toga ko koga spasi, dobro, ko ne. Dakle, oni što traže? Oni traže fleksibilnu mogućnost sudjelovanja. To je ono što sam dobio kao nekakav input od njihove strane, na koji način ti sebe vidiš u DVD-u. Onda oni svi govore o nekakvim kratkoročnim ciljevima, idejama, projektima. Niko ne govori o tome da sebe vidi kao nekakav zapovjednik, predsjednik DVD-a u 3 ili 5 generacija, što danas još imamo prisutno kod ovih starijih. Kod tih starih imate uvijek spremne one koji će biti 5, 6 ili 7 generacija predsjednik DVD-a ili neke zajednice i mislite da još jedan mandat može, jer je to sasvim normalno i da poslije ne događa ove generacije, taj jaz i tako dalje. Bude ga, nema problema. Ne morate ga pitati, već je ruka u zraku. Kod ovih mladih, ne. Nažalost, oni traže kratkoročnu priču. Znači, ako DVD organizira, recimo, nekakav dobar seminar, nekakav tečaj, sad u ovom momentu na temu AI-a u proglasu. Biće to super i to će zadržati možda par mjeseci u DVD-u. Neće sigurno 3 generacije i neće im dati nekakav tip da budu još neki dužnosnici. Rad u DVD-u na konkretan način, za nekakav konkretan projekt da, dugoročno ona priča, vi ćete nastaviti da je tradicija naših djedova 150 godina staru, na takve stvari više oni ne padaju. Ono što, nažalost, mi ne pratimo, sad na zapad koliko malo pratim, polako se okreće priča, sve priča online. Ne zbog korone, nego i inače, nakon korone, online radionica, online seminara, besplatnih, neki čak i koji se plaćaju, a za vatrogasce, najviše onih koji se prate upravo ovi. Zbog čega? Jer imaju mobitel pred sobom. On kad se malo legne, popodne malo odmara, kad drugo radi, nego scrolla, aha, tamo ima nešto online. Moj mali, ne znam, jedan glavni operativac u DVD-u ima 20 godina, tako popodne, ja kad dođem u sobu, ima jedan YouTube kanal
nizozemske jedne autosne postrojbe koja online snima više manje sve i stavlja online izlaske na intervencije i tako dalje, tako dalje. Ja sam lud. Svaki dan, rekao da nije dosta, bar jedan dan bez toga. S druge strane mi je drago u sebi da normalno i dalje tu moju tradiciju u familiji, 5 generacija širi dalje, ali ne smemo to javno reći, moram reći da je stani malo. Ali to je zato jer imaju mobilnost u porukama. Dakle, oni traže online nekakav pristup, online informacije. Pa onda kad imate, ne znam, županijsku zajednicu, nekakvu vatrogasnu koja je na čelu ili na krovu nekakve županije po pitanju vatrogastva i vidite da njihova zadnja vijest objavljena pred mjesec dana ili 2 mjeseca, to u ovoj generaciji je 0 bodova. Da ne govorim drugim društvenim kanalima, drugim društvenim mrežama. Kako ta generacija izgleda, znamo svi, imamo i doma većina nas. Dakle, mogu se družiti. Pa druže se, upravo tako, ovo su tipični rođendani, upravo tako. Dakle, koji su izazovi današnjeg dobrog vatrogastva? Prije svega, otpor prema inovacijama. Mi kao generalna organizacija i nekakav sustav smo dosta još i dalje skloni otpor prema inovacijama, što je upravo tim mladima problem. Jer oni žele inovacije, žele vidjeti, ako i nismo nešto primijenili, žele vidjeti da smo krenuli u promjene. Dakle, da razumijemo njihov mindset, njihov pogled na svijet i da smo shvatili priču. Dakle, kada oni čuju i vide da su neki tamo nešto negdje napravili, oni ne razumiju, nažalost, da mi smo malo dalje od Amerike, po svemu. Da smo malo dalje, ne znam, nekakve Velike Britanije, u Švedske, tako dalje. To su države koje najviše možda guraju neke inovacije. Oni teško shvaćaju da mi jednostavno nismo sposobni i znamo unaprijed da nećemo uspjeti kroz sljedeći barem godinu, 2, 3 uopće staviti na temu na nekim vatrogasnim forumima o nekim stvarima koje su tamo in. Super je to čuti recimo ovdje na ovom stručnom skupu, određene stvari koje jesu prate svjetske trendove, međutim tim mladima je teško razumjeti da smo spori, da sporo pratimo. Koordinacija rada. Ako nam komunikacija u DVD-u se zasniva dalje na tome da se na poziv na sastanak šalju ručno pozivi i stavljaju poštanske sandučiće, a da nemamo nekog vatreg, Google, WhatsApp grupu, nešto slično, da govorimo još novim kanalima, onda mlade to automatski miče iz te priče. Sve to dovodi naravno do pada broja članova, jer mladi generalno su sve manje zainteresirani da radu takvoj, ja ću reći tradicionalnoj ili starinskoj organizaciji, a mi moramo pratiti trendove, pratiti propise, kaskamo u tome. Nama treba znači nekoliko godina. Tamo svi da je ovaj zakon o vatrogastvu na snazi toliko već 5 godina i da još se tamo spominju nekakve stvari poput vatrogasnih planova, vatrogasne mreže i tako dalje. Znači one neke konvencionalne stvari pod navodnicima koje su tek zagrebali malo. 5 godina, pa računite puta 365 dana, da nismo napravili te ključne stvari, a kamo onda neke ove nove trendne stvari koje su jedine interesantne našim mališanima koji će danas, sutra, naravno se nas zamijeniti. Koji su problemi, zbog čega mlade danas napuštaju DVD-ove? Prije svega nismo prisutni u ovom svijetu. Ako vidimo da naša susjeda nekoliko DVD-ova ima online, znači web stranicu, na Facebooku i tako dalje, naš DVD koliko god nekakav dobar, ako nije prisutan, možda već i na Instagramu, na TikToku, nema neke kratke filmiće o svojoj povijesti, u sadašnjosti, ništa od toga. Da sad ne čitamo dalje zajednički, znači ako pratimo digitalije koje se danas događaju oko nas i trendu u digitalnom svijetu, mladi će nas sve više napuštati. Ostat ću sve nažalost ovim generacijama prije toga. 2 minute. Može. Međugeneracijsko razumijevanje je izuzetno bitno. Da sad ne čitamo zajedno, da malo pišparamo vrijeme. Ja ću reći da oni koji vode organizaciju u ovom momentu moraju shvatiti taj jaz veliki koji postoji između onih prvih i onih zadnjih u svojim generacijama i da će komunikacija biti svega. Znači, imati 3-4 sastanka godišnje na DVD gdje ćemo sve mi kao proći podiskutirati, a ne to raditi često, pogotovo u nekakvim grupama, ne pratimo trendove, mlade to više ne zanima. Digitalizacija bi trebalo biti ono što nas danas gura dalje, dakle što pogotovo mladima je interesantno, mlade angažirati u tom pogledu. Niko ne čeka da će nekakav predsjednik koji ima 5-6 banki biti taj koji će sad otvoriti TikTok kanal za DVD. Ali ti mladi mogu jako puno. Dakle, ovu temu samo treba prenijeti mladima, oni će vam reći to je istina, konačno se neko prokužio. I onda je dati da oni sad daju prijedlog kako to provesti u praksu. A kasnije ćemo reći ko brine o njima. Networking. To je ključni pojam i ključni problem koji nam postoji i kojeg, ili izazov, kako smo rekli, kako to pokrenuti. Izleti, razni posjeti. Nije sve o nekakvim službenim edukacijama, službenim seminarima. I za te mališane treba napraviti nekakvih maknut od doma, od Wi-Fi-a i
odluči sa našim nekakvim najnovijim vatrogasnim vozilima koje imamo, ali nažalost nemamo članova, u nekom drugu sredinu, možda nekoj drugoj organizaciji, organizirati možda kakve kampove, toga plana ima dosta. I ono što sam na kraju, time ću zaključiti, što je zapravo ključni problem. Jučer ja sam ostao pak kad sam razgovarao s svojim sinovima, kad su mi oni spomenuli problem trećeg mjesta. Ja nisam imao pojma što to treće mjesto. I trebalo je nekih pola sata barem da bi oni objasnili što je to treće mjesto. Što njima fali. Znači što vi vidite kod njih, kad uđete u njihovu sobu i kad vidite kako oni izgledaju. Usamljena nas depresija. Mi smo svi tužni, žalostni kad kod tih mladih, naše djece, vidimo taj pojav. Mi smo svi toga svjesni, a zbog čega? Malo googlete. Ima u psihologiji opisano točno problem današnje mlade generacije, to je nedostatak trećeg mjesta. Gdje smo mi bili kao mladi? Bili smo na nogometnom igralištu, igrali se u Šikari, negdje tamo na vrtu sa svojom generacijom. Bili smo negdje izvan institucije nekakve formalne, a to je naša kuća, prije svega naša obitelj, naš dom. I kasnije kad smo malo stariji imamo još i ono drugo, a to je posao, radno mjesto. Ali trebamo nešto treće u životu, to je to treće mjesto. Kako bi to danas moglo izgledati? Dakle, u vašem DVD-u nekakva mini kuhinja sa TV-om, mini teretana, društvene igre, međudruštveni pub kvizovi, ima toga tu i tamo u Hrvatskoj. Ovo nije Hrvatska, ovo je Amerika. Ajde, vraćam, evo, vidim da ću loviti u zraku. Tako da ispričavam kao vidim da ima interesa da ovo prožvačimo kako spada. Dakle, to su nekakva treća mjesta koja prema razvoju svoju generaciju bi mogla dati ambicija, motivacije da se ipak u DVD-u nešto drugačije ukrene. Da ćete baš ovako urediti svoj vatrogasni dom, vjerujem da nećete. Našao sam nekih godnih fotki na internetu, međutim, ovo sliku ne možete gledati, vatrogatski, ne dobro što je malo mutnije, ali evo, ovo je jedan DVD, onaj zadnji od zadnjih, ja ću reći, tamo blizu moje kraja, gdje su neko složili jedan ko mini bar, jednu malu prostoricu u svoje domu, gdje se svaku večer oni druže. Ima neki frižider, volim? Svega ima. Ili s druge strane, evo, prošli tjedan tamo baš u mojem kraju, kad bi vi vašem nekakvom tamo predsjednik od 6-7 banki rekli daj da vatrogasni dom slikamo ovako, što bi vam rekli? Međutim, to je nešto što sad svoj djeci iz tog sela, iz tog mjesta zapravo kreće glavu na taj vatrogasni dom i gleda, oni prate trende, oni su sad trendi. Sad nakon ovoga i oni koji nisu Marešani htjeli biti u DVD-u, nakon ovoga pitaju dobro, gledaj, da li mi možemo biti u tim redovima. Znači mala stvar, ali ide korak s vremenom. Pa onda jedini, znači efekt svega toga na kraju će ipak biti ovaj, da imamo jedno zajedništvo, da imamo taj networking koji nam fali u vatrogastvu. Znači, moramo se educirati, zato je dobro da je danas raspravljamo o ovoj temi, prepoznati u startu mlade nekakve lidere, da imamo više generacije uključenih u vođenje naše organizacije, ne samo nekakve one koji su sad na funkciji, nekakve formalnoj, mladi dodati mentore. Zato je dobar ovaj pravilnik o osposobljavanju za temeljno zvanje vatrogasac, koji su meni sad malo jače u ovaj kontekst mentora. Ti mentori su nam ključna stvar u vatrogastvu, zato i prethodni moj slajd govori upravo da bi oni koji bi trebali najviše zapravo gurati ovo cijelu priču koju danas govorim su voditelji vatrogasne mladeži, a koji su itekako iza današnjeg vremena po našem nekakvom obrazovanju, koji se stječe ovaj status voditelja vatrogasne mladeži, njima treba, pogotovo status vatrogasne mladeži na razini HDZ-a, dati po meni štafetu i tu vruću nekakvu vrući kamen u ruke, da se malo pokrenu po pitanju ovoga o čemu danas govorimo. I na kraju, evo, jedna slogana koju ćete sami pročitati, koja zapravo je po meni živa istina. Dakle, i mi trebamo motivacije, ne samo oni, zato moramo imati percepciju ovoga koji je zapravo veliki izazov. Ako nećemo se ovim pozabaviti na pravi način, za 30 godina bit će na ovom skupu samo 100 profesionalaca, vatrogasaca iz Hrvatske i niko drugi. Nažalost, tako. Hvala lijepa. Slažem se s onim što si rekao za treće mjesto. Jedan kroz jedan. A jedan primjer ću ti dati. Ja sam 83. godište. Ono što si ti igrao, igrali smo klikere, da skratim, i vanka sve. A mislite li da je za vrijeme moje generacije da su došli mobilni, da bismo mi bili bolji od ovih novih generacija? Mi nismo mogli utjecati na to. Dakle, uvjeti u kojima živimo su takvi jesu. Nama su postavili ljudi koji nisu u vatrogastvu, da se razumijemo ovakve situacije, ali mi se to moramo prilagoditi. Dakle, moramo naći način, teren imao više manje, samo treba malo promijeniti mindset. Ali ne čekati sad sljedeći mandat, samo 26. da dođe neki novi, nego sad.
kroz ovu godinu već treba, odnosno danas treba početi razmišljati o tome. Tako da evo, nadam se da će to biti poticaj. Već trebaju generacija Alfa, koja se spominje. Generacija Alfa je bila znači nakon ove Z do 1.3. ove godine. Znači ovi koji su se mališani rodili sad nakon, znači unazad 3 tjedna, su kao potpuno nova generacija beta. Znači prije toga je bila, sad to će biti na nekom trećem seminaru vjerojatno, ili skupu priča o tome ko su opet oni i kako oni razmišljaju o tome svemu. Eto, hvala lijepo, sorry ako sam bio malo predučen. Hvala kolegi Kovačeku, sljedeća tema nam je podzemne garaže, izazovi za organizacije, kolega Igor Ceperić. Dobro nam svima, hvala što ste, nisam vas očekivao u ovako velikom broju, evo da budem iskren. Ovo je neki moj pogled kao zaposlenika jedne manje vatrogasne postrojbe od 36 djelatnika u malom gradu, nekih 15.000 stanovnika, ali koji ima jedan takav objekt. Na sreću nismo imali intervenciju još u takvom objektu. Evo sad će. Što se tiče samih garaža, nekakva osnovna podjela je prema tipu garažu razini, podzemna i nadzemna i po veličini imamo male do 100 metara kvadratnih, srednje od 101 do 500 i velike od više od 500 metara kvadratnih. Nekakve prve dvije asocijacije što se tiče podzemnih garaža, da se radi o javnim garažama, a što se tiče parkiranja, osim toga da najčešće nema mjesta, je i veličina parkirnog mjesta. Ovdje vidite kako su se mijenjale dimenzije osobnih vozila, prvenstveno u širinu. Zašto je to bitno, ćemo doći na neki od sljedećih slajdova. Ali tako recimo, evo, vozila su se u širinu povećala za nekih 10-20 cm i u starim garažama koja nisu podlijegala nekakvoj novoj obnovi, rekonstrukciji ili novom iscrtavanju, parkirna mjesta su označena prema standardu koji je vrijedio do 2019. godine, radilo se o plus standardu. Gdje je širina parkirnog mjesta bila nekih 2,30 m, znači nekih 50 cm šira širine vozila. Recimo kod po novom pravilniku iz 2019. pravilnik se odnosi na parkirališta vanjska, ali i na podzemne nadzemne garaže, ta širina je povećana za 20 cm. Znači kako se povećavala dimenzija vozila, tako su se i veličine parkirnih mjesta. Što se tiče same protupožarne zaštite, za podzemne garaže su bitna dva propisa, to je Zakon o gradnji, koji propisuje kako mora biti nosnost građenja, nastanke širenja požara i dima, i ostale stvari, te pravilnik o otpornosti na požar koji podzemne garaže svrstavaju u podskupinu 5, zajedno sa zgradama visine do 22 metra od kote sa koje mogu vatrogasci vršiti intervenciju, ali znači i podzemne garaže su i toj vrsti zgrada. Prema tom pravilniku propisana je njihova nosivost, cjelovitost i izolacija. Nosivost znači da mora određeni vremenski period biti konstrukcija izdržati, biti otporna na požar. Vrijeme je definirano i u glavnom projektu, znači koju temperaturu mora izdržati materijal. U glavnom projektu definirano znači ovo samo vrijeme koje mora izdržati. Cjelovitost znači da širenje dima i požara iz tog prostora i s određenim vremenski period ne može izaći van. I izolacija da kada se zagrijava prostor s jedne strane, na drugoj strani ne smije povećati za 140 stupnjeva. Propisane su također i mjere zaštite za spašavatelje, ali evo to neću vas to rješavati. Što se tiče same protupožarne zaštite, neka najvažnija zaštita su sprinkler uređaji, znači sprinkler instalacija, pretežno se radi o suhoj instalaciji, moguća i mokra instalacija, a ima garaža nekih tipa kao što je garaža na Labovom trgu gdje je kombinacija suhe i mokre instalacije. Razlog zašto je pretežno suha instalacija, zato zbog ventilacije temperatura može dosta nisko pasti i ukoliko temperatura padne ispod 5 stupnjeva Celzijusa, postoji mogućnost od smrzavanja vode u instalaciji. Tamo gdje ne postoji takva opasnost od smrzavanja, moguće je mokra instalacija, a recimo evo taj garaža na Labovom trgu je spomenuta,
Na gornjim etažima koje su bliže površini zemlje je suha instalacija, a dolje je mokra instalacija. Razlika, pred površinom vjerojatno svi znate, na suhe instalacije do sprinkler ventila je, znači u dobavnom vodu je voda, nakon ventila je zrak ili neki inertni plin i u principu uključen staklene ampule, zrak iscurivan i aktivira se ventil i vodovlazni sustav, dok je na mokroj instalaciji uključujem ampule staklene, automatski voda na mlaznici. Dalje neki sustavi su hiranska mreža, aparati za početno gašenje koji su prisutni u takvim objektima, te ima preventivne sustave, detektore dima, topline, javljače požara, detektori ugljičnog monoksida i dioksida, ali oni ujedno pokreću sustav ventilacije ukoliko se veća razina, ventilacija počne brže raditi. Neki rizici od nastanka požara. Najveći rizici u principu na vozilima, bili oni vani na parkiralištu ili u podzemnoj garaži, su moguće doći do namirnih paljevina, kvarova na električnoj instalaciji vozila, te razljevanje goriva i ulja i doticaj sa zagrinom površinom. U novije vrijeme, evo jučer je kolega spominjao ovu zelenu tranziciju, to su ta električna vozila i same punionice, koje same po sebi nisu toliko veliki rizik, ali kada se vozilo priključi na njih postoji veliki rizik. Te ostalo, znači u takvim garažama se nalaze i razni sustavi, razni ormari za kompletni objekt ili nekakvi spremnici za prešanje nekog otpada. Što se tiče same mogućnosti širenja požara, najveću ulogu sad dolazi na širinu parkirnih mjesta, ukoliko su vozila parkirana idealno na sredini, razmak između vozila je nekih 40 do 70 cm. Prema studiji British Research Establishmenta iz 2010. godine, da bi se požar proširio sa vozila u plamenu na susjedno vozilo, potrebno je 5 do 10 minuta. Znači, ukoliko je razmak manji, brže će se taj požar proširiti. Materijal od kojeg su vozila napravljena. U novije vrijeme sve više se koristi nekakvih umjetnih materijala, nekih vrsta plastike. Sredinom 20. stoljeća ta plastika je činila nekih 2 do 3% ukupne mase vozila. Krajem 20. stoljeća više dolazilo do 8 do 10%, u novije vrijeme sve više i više toga, znači taj postotak plastičnih dijelova se povećava. Još druga neka stvar je i spremnici goriva, također se proizvode od plastike, koje, ajmo reći, pogodnije u slučaju nekakvih sudara, jer se može deformirati, ali se i vratiti, neće ostati ko limena deformira, ako već tlak pa će doći do pucanja. Međutim, uslijed djelovanja temperature, plastika će se prije početi topiti od lima. Za posjednutost garaža, evo to mogu čak i iz osnovnog iskustva reći, javne garaže ili garaže uz poslovne objekte, u radno vrijeme, svi znate, ako nađete slobodno parkirno mjesto, u nekih 10 sati, najbolje dojete odmah u lutriju platiti jackpot, jer stvarno imate sreće. Znači, u periodu od nekih 7 sati do 17 sati, popunjenosti garaža nekih 100%. Za razliku od u to isto vrijeme, u stambenim zgradama je ta popunjenost garaža nekih 20 do 30% i van radnog vremena se situacija mijenja. Što se tiče samih garaža i javnih garaža, koji su samo, znači, garažni spremni na poslovne objekte, popunjenost tih objekata je, znači, nekih 80% kroz cijeli period dana, zato se koristi stavljeno. Što se tiče samih vozila, klasičnih i električnih vozila, u slučaju požara, prema istraživanju provedenim u Americi, električna vozila oslobađaju nešto veću količinu topline, ne pretjerano veliku, ali recimo to kada bi usporedili Renault Clio električni sa Škodom Octaviom, koje je na motor s unutarnjim izgaranjem, znači ta vozila otprilike isto količinu topline oslobađaju. Električne imaju samo brže oslobađanje energije, imate skokove kad se baterije pale. Naravno, govorimo o ovom slučaju da dolazi do požara baterija. Ako ne gore baterija, ako gori ovaj sustav, znači pristup sve isto koji kod klasičnih vozila. Što se tiče samih nekih taktičkih nastupa i izazova u tim nastupima, na sreću kod nas nisam pronašao podatak da postoji podzemna garaža automatskog tipa, čini mi se da postoji u Istri jedna vanjskog tipa,
i parkirane samo za znači, jedno vozilo i tako se rotira. Problem kod takvih garaža je u tome što su ta vozila parkirana na podestima i u principu su vozila puno bliže jedno drugima i horizontalno, ali i vertikalno. Znači na nekoj visini garaže, recimo ovdje je bilo parkirano jedno vozilo na podu i do stropa je slobodan prostor. Kod onakve garaže mogu na tom prostoru biti 2 do 3 vozila parkirana. Taktički nastup unutarnja navala nema neke velike mudrolije, vatrogasci moraju koristiti kompletnu osnovnu zaštitnu opremu i aparate za zaštitu dišnih organa. Međutim, izazovi koji se mogu javljati kod takvih intervencija su da li se radi o jednoetažnim ili višeetažnim objektima. Ukoliko je jednoetažni objekt, puno je jednostavnije doći do samog mjesta intervencije. Prije ćemo doći manje potrošnje vode, manje potrebna količina cijevi, međutim ukoliko se radi o višeetažnim objektima, to će puno duže trajati, samo otkrivanje mjesta intervencije ako se radi na nižim etažama, ali i bit će nam potrebna veća količina cijevi. Zašto će nam biti potrebna veća količina cijevi? U principu, vatrogasci na svim intervencijama vole biti ovisni o svojoj tehnici, neovisni o nekakvim drugim faktorima koje ne mogu utjecati. Dakle, imamo hidratsku mrežu objekta, zakonski smijemo koristiti jer temeljem javnih ovlasti možemo koristiti vodu iz bilo kojeg izvora, međutim sami znate da je u hidratskim ormarićima cijevi pitanje kakve su kvalitete, najčešće one najmanje kvalitetne cijevi i mlaznice isto najmanje kvalitetne i to pod uvjetom da su hidratski ormarići popunjeni sa tom opremom da neko ju nije upravo. Dalje neki problem kod hidrantske mreže je korištenje vode pjene. Moguće je napraviti sustav znači da bude i voda i pjena, međutim to je za investitora jako skupo i njima to ne isplati, njih zadovoljava i da bude čisto sa vodom pokrivena, tako, podzemna garaža, tako da u principu nama pjenu znači treba iz naših vozila. Što se tiče same ventilacije, problem su garaže koje su napravljene znači da imaju prirodnu ventilaciju. Takva garaža je na Svetom Duhu u Zagrebu i stvar kod te garaže da znači zrak cirkulira prirodno, znači promjenom kako je tlak vani, tako i tlak je u garaži, dotok kisika samom mjestu požara je konstantno, znači na to ne možete utjecati. Znači u takvim garažama će požar uvijek imati dovoljnu količinu kisika za goranje. Neka pomoć nama koja se javlja kod taktičkog nastupa ili čak i prije, već spomenuti sprinkler sustav, svojom aktivacijom hladi prostor, smanjuje temperaturu u prostoru, smanjuje dimni sloj, znači djeluje na sami požar, nama će biti ugodnije raditi i lakše će biti pronalazak samog mjesta intervencije. Prednost je to što možemo koristiti razne zakone koji su napravljeni u tim garažama. To mogu biti parkirana vozila, mogu biti razna vrata, ali mogu biti i zidovi ili pregrade i stupovi u samoj garaži. Također tu veliku ulogu igra i sama ventilacija garaže. Ventilacija može biti izvedena na dva načina. Može biti kao kanalni razvod, znači to su kanalice na stropu i u principu dobava zraka se vrši putem ulazne i izlazne rampe, na kraju garaže osjetni ventilatori i tako struji zrak. Problem kod takvog razvoda je u tome što u nekim putovima objekta ili zrak u stvari struji sa najmanjim otporom. I kao gdje je najmanji otpor, tako zrak ide. Gdje je nekakav otpor, tu će se zrak i dim zadržavati i sama ventilacija kompletne garaže neće biti potrebna. Da bi se to izbjeglo, može se primijeniti beskanalni razvod s pomoću impulsnih ventilatora. Oni rade u nekom običnom režimu rada sporo, naprosto tjeraju zrak da cirkulira iz garaže, međutim u slučaju požara sami ti ventilatori počnu raditi na požarni način, ubrzava se rad i oni puno brže tjeraju dim iz samog prostora. Na taj način znači, utječu na to da se strop prostorije hladi i ne zadržava se dim. Predstavnik od toga što se mogu raditi njihova kombinacija rada, znači ovdje imamo da na ovakvim rampama
zrak dolazi, ventilatori se uključuju i oba dva odsječna ventilatora izlazi van, međutim može se jedan isključiti i ovo se u principu tjera samo na jedan, gdje se tjera na jedan odsječni ventilator, a jedan kompletan dio garaža ostaje zaštićen od dima. Nekakvi dodatni budući izazovi. Već spomenuta je jučerašnja zelena tranzicija, električna vozila, već će nam to biti nekakva nova, već sad je nekakva nova opasnost i još uvijek nepoznanica, ali evo, prema zakonu o gradnji, još iz 2020. godine propisano je da se mora promisliti elektromobilnost. Tako da u svim garažama, u stambenim objektima gdje ima više od 10 parkirnih mjesta, ukoliko dolazi do nekakve rekonstrukcije električne infrastrukture kompletne zgrade, mora se za svako mjesto predvidjeti infrastruktura i dovoljna infrastruktura za punionicu za električno vozila. Što u budućnosti znači da kompletna ta garaža može biti ispunjena na električnim vozilima. Kod zgrada nestambene namjene, jedno od 5 koji ima više od 10 parkirnih mjesta, jedno od 5 mjesta mora biti prilagođeno za ugradnju punionice. Znači u principu u takvim garažama sve više i više će se povećavati broj punionica, ali i sam broj vozila koje se nalaze u njima. Ono što sam dobio podatak od djelatnika Zagreb Parkinga, oni u svojim podzemnim garažama znaju da imaju punionice, međutim ne znaju u svojim garažama ih ima koliko. Jer nije bilo potrebno njihova suglasnost ni ništa da bi se te punionice postavile. Znači, princip punionice, obična utičnica, suglasnost HEP-a da će mreža to podržati i u principu punionica se ugrađuje. Naravno, postoje nekakvi izuzeci, ali evo, mislim da će više biti ovih izazova nego što će biti izuzetaka. I evo, za kraj neki kratki zaključak. Znači, već sam spomenuo u Zagrebu nekoliko garaža posebnih, to je statičnost u svim velikim gradovima. U malim gradovima, evo, na sreću u Ivaniću imamo samo jednu garažu, ali mislim da će to biti sve veća budućnosti u malim gradovima. Za investitora je u startu skupa investicija, međutim bolje iskoristivost samog prostora, jer potrebe za parkiralištima oko objekta zauzima se puno prostora, ako se ide u dubinu, što je potrebno manje prostora, ali se mogu i razni drugi sustavi ugraditi u takve objekte. Što bi bilo bitno vatrogascima? Poznavanje terena. Znači, obilazak takvih mjesta povremeno, znači upoznati se s takvim garažama, sa promjenama koje se događaju u takvim garažama, da se vratim na garaže u stambenim objektima. To nisu samo parkirna mjesta, u njima se nalaze razna spremišta gdje ljudi čuvaju razne stvari. Od raznih nepotrebnih stvari što svi skupljamo po hrčci, stavit ćemo, nemamo tavan, ali imamo spremište u garaži dolje, do električnih romobila ili bicikala. Znači to sve, ukoliko se i puni dolje, može izazvati požar. Uz obilazak takvih mjesta počne raditi vježbe u takvim garažama. Znači, na taj način se postiže veća uvježbanost, pa idemo preventirati, idemo se uvježbati za slučaj da se nešto dogodi, znamo kako ćemo postupiti. I ono što bi vatrogasci trebali, ne znam kako bi to rekao, ali evo, pratiti nove tehnologije. Znači, u autoindustriji sve više dolaze razne tih novih tehnologija, vatrogasci morali to pratiti, morali pratiti i znači korištenje sredstava za gašenje. Znači, sa kojim sredstvom mogu nešto gasiti, kolika bi bila potrebna količina tog sredstva za gašenje tih novih tehnologija. Znači, u principu, ajmo reći, stalna edukacija vatrogasaca kroz vježbanje, ali i edukacija kroz učenje oko ovih novih stvari. Evo, hvala. Ali ne znam, evo, kolege tu su iz Slovenije, mislim da bi trebali ići mi prema tom cilju zabraniti električna vozila unutra, jer znamo da će baterija ponovno krenuti goriti. Naša vozila su gabaritna, hoće ih izvući van. Da, to je, treba bi izvući ih van, ali evo, znači zakon... Zakonodavac ne propiše nema unutra. Samo copy-paste. Niko neće da... Neće. Uglavnom, evo, zakon o gradnji, stvarno piše, mora se ugraditi. Bez ikakvih problema. Kad sam se pripremao da dođem slušam ovaj stručni skup,
imali smo slične teme. Znači, konzultirao sam se malo sa ljudima koji trebaju provoditi propise prevencije upravo ugradnje ili skladištenja ili punionica ili skladištenja starih, novih baterija i tako dalje. Ovo što vi kažete kasnije, dakle nama je neprepoznati rizik od zakonodavca. On uopće nemaju pravilnik o kategorizaciji objekata u kojima se mogu graditi punionice ili skladištiti nove ili stare baterije. Znači inspekcija nema od čega odvući napraviti uređaj. A s druge strane, u ovom pravilniku o građenju, dakle, oni nisu uopće propisali tehničke mjere zaštite požara kod takvih punionica, ako dođe do incidenta, da bude posebni požarni sektor i tako dalje. Tu, evo, može Dario inicijativa isto prema njima da izvole se update. Ima jedno pitanje za svih vas skupa. Je li vatrogasac kriv za bilo koji događaj po kojemu izađe na intervenciju? To se slažemo, je tako? Nije. To znači da je zadaća svih nas skupa, gdje god smo u prilici, na predavanju, u javnosti, u medijima, na nekakvim sastancima gdje je riječ o nekakvom planiranju nekakvog prostora, što moramo se složiti da rijetko budemo pozivani, ali to su te prilike, pa pogotovo u javnosti, da kažemo, oprostite, postojat će situacija gdje radi toga i toga mi nećemo moći. Ne treba se sami, mi moramo početi govoriti da ne možemo. Hoćete li poslati vatrogasca u podzemnu garažu gdje imate požar elektrovozila, gdje imate, gledali smo gabarite vozila, hoćete li poslati vatrogasca u nekakvu prostoriju u kojoj imamo banku struje, pohranu struje? Imate onaj video sa onim čovjekom koji sa skuterom dolazi u lift, koji je pilot toga događaja. Izvuku ga van u vrlo kratkom vremenu, kako stanje. Ali to je zadaća svih nas skupa, svi koji imate priliku u medijima kada vas pitaju za vaše mišljenje o tome, idemo prema tome da ćemo mi morati početi govoriti, žao nam je, ne može da. A to će onda možda potaknuti i projektante da počnu nekako drugačije. Mi, kroz naš trening centar Šapjane je jedan od projekata koji na nje, za koji imamo idejni projekti i tako je tunel. Međutim, treba li vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije platiti taj tunel? Ja tvrdim da ne treba. Dobijete tunel na vašoj prometnici negdje. Je li vam netko rekao, evo, dobili ste tunel? Je li vas neko pozvao? Samo ako ste vi sami se zainteresirali i zatražite da idete tunel. Znači, onoga trenutka kad je on pušten u promet, kada spavna svita izađe tja, tunel je nas civila kao korisnika, i samo jednoga dijela tih civila vatrogasaca, hitne pomoći policije koji će morati ući u tunel. Sada ide, nova dionica se gradi od Metkovića od Ploča prema Dubrovniku. Tu ćemo imati vjerojatno najveće nagibe unutar tunela u Hrvatskoj. Ono što mene brine, to je manje to vozilo koje gori. Brine me gorivo koje će istjecati iz tog vozila i goriti. S gornje strane ću imati dim, s donje strane ću imati potencijalno da mi zapaljiva goruća tekućina dođe pod vatrogasno vozilo. Imamo jako puno problema. Jako puno problema koji će postajati sve veći i veći. Slušali smo Kovačeka prije o toj najnovijoj generaciji, zapravo čuli smo tek nekakve generacije po nazivima. I oprostite mi, niti pratim nazive, niti imam želju pratiti nazive, ali znam da problemi koje je istakao i rekao je izazovi su nam prisutni. I ono što je zapravo možda dobro kod te generacije, kod novih generacija, koliko god ćemo možda biti nezadovoljni sa svime time skupa, ja vas uvjeravam da će oni lakše reći ne možemo. A to je ponekad zapravo ono što mi trebamo napraviti. Na koji način mi reagiramo? Jedrilica u Pakarcu je iz ko zna koje razloga se potopila, ostala potopljena i tako dalje. Pa su mi dečki rekli da se razumijemo. Nije to niti naša intervencija, niti ne znam što. Osobno sam želio napraviti uslugu čovjeku koji je vezan uz vatrogastvo. Pa su mi rekli to se ne može. Na koji način ja osobno funkcioniram? Kad mi kaže ne može, to je meni motiv. Treba li biti motiv? Ma se da ne kaže što ti i taj auto u garaži, ta baterija tamo negdje unutra, ja kao vatrogasac za to nisam kriv. Sjetite se da postoji nešto što zovemo pasivno gašenje. Znamo što to znači. Štitit ćemo ono kamo će se eventualno proširiti požar.
ali mi smo ti koji na taj način moramo istupati u javnosti i koji moramo jednostavno raditi pritisak. Što nas bude više, to će taj pritisak biti jači i taj pritisak će imati onda nekakvu snagu. Imali smo danas, evo, kolega Ferhatović je na panel diskusiji i naravno da je u pravu, pritisak prema ovome, pritisak prema onome, ali mi moramo raditi pritisak prema javnosti. Hvala vam puno, hvala kolegi. Moram reći ponosan da sam kolegi Cepetiću bio mentor na njegovom diplomskom radu, odradio je dobro kao što je radio i ovo dobro. Ovaj dio, kažem ovaj dio, s obzirom da znate da imamo i gore prostorije, 19. stručnog stupa ćemo završiti sa predavanjem kolege Demira Ferhačevića, analiza dosadašnje upotrebe dronova u vatrogastvu i izazove koje se očekuju u